namhlanje bazalwane sila eCathedral yase All Saints leseBhabane eveni laseSwatini iDiocese yaseSwatiland imhla tilishumi nemfica ngenyanga yeBhongoni isonto lesine lebuda isonto lekugcina lebuda bese isonto lesine lebuda bathathekayo inkonzo yethu besitayethelwa ngumfundisi Mthebo Sibudla imfundo namhlanje bathathekayo kulectional yethu lensha lesisebenzisa titholakala ekhasini leshumi lectional lenzala egcinayo nayo kuleli lentako titholakala ekhasini lemashumi lasikhombisa lesihlanu bese incwadi lethu lenkonzo litholakala ekhasini lelikhulu nemashumi lasihlanu nathathu imfundo lethu bedine ngalolu hlobo bathathekayo isifundo sekuqala ukuthi uma kunekhasa sesihlanu siqala lesibili siyokudlula lesihlanu bese likubo sisebenzisa ingoma yaMaria litholakala kulokhasa sekuqala siqala lesahlukanisa esimashumi lamane nesithupha sigcine esahlukanisa esimashumi lasihlanu nesihlanu isifundo sesibili esitholakala encwadini leyabaseHebheru isahluko selishumi siqala esahlukanisa sesihlanu siyogcina esahlukanisa selishumi bese ivangeli ngekulandzisa kwaLuka lodwele isahluko sekuqala siqala esahlukanisa esimashumi lamathathu nemfica siyogcina esahlukanisa esimashumi lamane nesihlanu ingoma ke leyadlulela ivangeli ingoma yaMaria ke bathathekayo yatholakala eyona ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa Jesu wathi-ke wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho lona-ke umyalo wekuqala nalomkhulu nowesibili ufanana nawo ukuthi-ke othanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena kule myalo lemibili kubambelele yonke imithetho nebaprofethi uNkulunkulu walithanda lembi kakhulu kangako ukuthi wathi wanikela ngeNdodana yakhe lokuphila kwayo ukuthi noma ngabe ngubani okholwa kiyo angakhophi kodwa abe nokuphilayo phakathi bazalwane enkosini asume intolo tethu siphilise ngalokuqinisekile ngidina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangethando nabo bonke abantu asithandaze uNkulunkulu somandla bakwethu nosezulwini siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kweliqala lethu sonile ngekucabanga nangenkulunkana nempenta nangakwethu lifanele siweke ngenxa yeNdodana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesikwenzile sende sikhonde ngehamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe sibusisekile ke thina bathathekayo ukuba naNkulunkulu njengaJesu yena ngengadi yakhe yosithethelela intolo tethu asihlambulule asihlale asele sibe ngcwele ngakho-ke uNkulunkulu somandla nothethelela konke labaphendwa ngeqiniso akasimawukele asithethelele intolo tethu asikhulule kudo asibise asiqinise kumele konke asigcine nasempilweni nobunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen asithandaze uNkulunkulu wa-Elizabeth naMaria yena tinhliziyo tethu tithokoke gcwalisa imilomo yethu netingoma tendumiso usende silungele nokumukela Kristu emkhatsini wethu lokhona abusa nawe namoya lwengcwele uNkulunkulu munye enkatholweni yaphakade amen asithandaze bakwethu lwengcwele somandla siyabonga siyakuthumisa Jehova siyabonga siyakuthumisa ukuthi uzithatha semiphefumulo yethu siyabonga siyakuthumisa ukuthi Nkosi wena uyacabanga ngathi ngesikhathi sonke futhi wena uyakhathaleka ngathi wena simakatha usifunela lokudla ngathi sonke isikhathi ungabona namhlanje sihlangene ndawonye la sitekukhona wena sitekuthumisa siyakhuleka Jehova wethu nomuhle ukuthi Nkosi kwathi ungaba nathi thithe Nkosi inhliziyo yethu thithe Nkosi ingqondo yethu thithe babonke licala lesitha nekwenda kwethu nemandla wonke ukuthi konke Jehova kube kunokujulisa wena nalokuqhakambisa wena yena-ke babonke ukuthi babe lokho wami lekusitha abantu Nkosi inhliziyo yethu phakathi benemukeleka kuwe lithwala laphakathi
egameni leNkosi naMsizi wethu Jesu Kristu siyakubeka. Amen. Siyakusela ngelibandla egameni leNkosi naMsizi wethu Jesu Kristu. Amen. Sibonge bathathekayo lelithuba esitholayo kulisonto lesine lebuta, lisonto lekugcina lebuta, lalapho sitakhona sitewuchithela khona tindzaba tethu sibheke ukuthi umnyaka wene sewuqalile. Inkosi Jesu Kristu seyiyataba masinyana. Ifundo namhlanje bathathekayo ngalo hlobo sekuqala sikhuluma ngekasathu sesihlanu ikuboni kusetshenziswe Lucas sekuqala isifundo sesibili siqhubeke kiwo emahebeni sathiwo selishumi bese besifundo bathathekayo lesiphuma evangelini siyivete umuntu sibasitholakala ngenansi sewakho kalungwele sathiwo sekuqala ingoma ngiyaphelela ibangeli ingoma yaMary lesikhasimile emakushumi nasihlanu ingoma lesikhasimile emashumi nasihlanu nesikhombisa. Amen. Siyawuthola ke namhlanje bazalwane ishumayelo sihloko sami sithi kodwa kwaKristu inthando yakho. Njengoba selishilo bathathekayo leli sonto lesine lebuta phezulu futhi besonto lekugcina lebuta lesentawulandzela leli sonto kuyaba lisonto lapho sesibuka khona ukuthi sekhisimusi noma sewedlule khisimusi. Solo sihamba naNkulunkulu bebathathekayo sihamba naye kusukela esikhathini lasiqala lendzaba emva kokuba sedlule enkonzweni esayithathe Kristu inkosi lalapho sakumemetela khona ukuthi Kristu inkosi yabusa sedlulile lapho-ke bathathekayo sahamba nemasonto njengoba sisho ukuthi lesine leli emasonto uNkulunkulu ekusikhumbula ukuthi Jesu Kristu uyabuya emasonto ebuta kwenkosi yethu Jesu Kristu lalapho besikhuthulwa khona singagcini ekhuthuleni lapho bazalwane kodwa besikhumbula ukuthi nasemandulo kwabakhona bathathekayo ngokuthi kwabakhona ngokuthi lokuthi sikhunjule ngokuthi inkosi yethu Jesu Kristu itawutala ekukhuthuleni ngokuthi itawutala namhlanje sikhuthuke ngokuthi iyenda inkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho basathekayo egameni leNkosi yethu Jesu Kristu siyatikhumbuza njena namuhla ukuthi lokubuya kwalenkosi yethu Jesu Kristu baba kusifiso kuyinthando kuyinhloso yaNkulunkulu. Akusiwe nje ukuthi bazalwane utawube nje sekuyanendakalela kodwa uhloso kaNkulunkulu ufisile ukuthi kwenteke uyawukwenteka ngoba yena kaNkulunkulu ubekile evini lakhe. Siyathi ke bazalwane sinasevini lakhe uNkulunkulu ushilo ukuthi utawuligcina ukuthi simakhe ukuthi uNkulunkulu lokuthakela uNkulunkulu lokufanele. Siyabonga ke bathathekayo konke lesedlulekiwe inkonzo lesedlulekile esukwini edlulile lalapho besikhulunjulwa khona ngemisebenzi emihle yaKristu lalapho besikhulunjulwa khona ngokuthi nathi sibitiwe sabitelwa ukuthi simemetele emhlabeni ukuthi Kristu Jesu uyinkosi. Siyabonga ke bazalwane ukuthi namuhla umuntu osolo umile lokuthi akabuya Kristu athola zalibandla lakhe sitawutholakala sikhona sivukele noma siyawutholakala sifanele ukuthi siyolapha ecibini lelo lokuvutha ungathacishi. Sithi ke bazalwane leviki legcina leli simemetela umsebenzi kaNkulunkulu bathathekayo agcina lethembiso lakhe latendile kubantu njengoba sayimemetela indzaba ifikile liphelile ngokuthi Jesu Kristu wathembisa kuda wena wethembisa kufa wafa wethembisa kufa wavuka wethembisa kuhamba wahamba. uNkulunkulu lo wethembekile ke bathathekayo, uNkulunkulu lo muhle nanosithandayo. Siyamthumisa ke uNkulunkulu naye lo Jesu wasikhomba indlala naye Jesu lowasendela indlela lebonakalayo ekuletha usifakaze ekuletha kuJehova. So bathathekayo sithi sisawumemetela ukuthi indoda ayitelwe kodwa
ngisatebele ndodzana ngabe kutebe yini langekhatsi kithi bathathekayo ngoba ekugcineni kwawo konke singadisho sitele tonke letinto lesikhathi sekuda kodwa nangabe kungenteki nangekhatsi kithi singaluneli hawu bathathekayo yenkinga ngoba liyafuna ukhala loko sitholakale singafanele kungena ebusweni wakho ngathi sifanele ukuthi sibe ngawo ukuthi loba khona-ke lesiniketwa wona lwebayisaya bazalwane ukuthi nakabuya Kristu Jesu atewulandza ibandla lakhe abuya atewudlulela umhlaba futhi ngabe thina siyawubalelwa khona yini kulabona yakubuya atewubalandza Jesu Kristu noma siyawutholakala sesizulazula sesingasathi ukuthi sishona kuphi kwentekayo bafikile abathathu bebazalwane njengoba siyivethile indzaba besifundza ukuthi Jesu Kristu ethembekile futhi inkosi lethembekile neyokuthi utantigcina lethembiso takhe bazalwane siyathatha lethembiso njengoba sekumemetele wethembisa kuta wethembisa bazalwane kuhamba emhlabeni wahamba wethembisa kufa sakhona afa sithi-ke nangabe sitibona lethembiso latithembisile ngokuthi uthi tawuba kanje lokungakake kwesiphetho shothi bazalwane nanathi nakasethembisile ngokuthi utawubuya nembala sitawufika isikhathi lesingaba nalapho bazalwane sitawudzinga khona ngokuthi kwateke ukuthi sinephi sishonaphi naNkulunkulu sibheke bathathekayo nalapho uNkulunkulu asipitela khona ngoba kuyinthando yakhe bathathekayo kuba komhlaba kuhamba komhlaba nakwena konke kwenza kaNkulunkulu siyathandaza bazalwane ukuthi sifunze sifundiseke lokuthi sigcine lemithandazo nalemituleko yaNkulunkulu sikwende lo Nkulunkulu lafunako ukuthi sikwende sisemkhoneni bakhe nasibuka-ke bathathekayo isifundo sekucala sithola indzaba yaMika nala sifundiswa sitshelwe khona ukuthi bazalwane uNkulunkulu uthatha letinto letincane tinganakeki uthatha tona bese usebenzisa tona bazalwane ngokuthi siqhubeke ukuthi akaqhubeke alethe inthando yakhe emhlabeni ngakho bathathekayo ukuthi noma umbuzo ukuthi ngabe thine sikiyo yini lendlela noma silahlekile bathathekayo siyabona loNkulunkulu akuphumitela indzaba yeBhethilehema ngokuthi idolobhanyana lencane kodwa kilo uNkulunkulu ukhethe ukuthi angaletha inkosi kebedulu kwemakhosi konke emhlabeni siyabonga-ke bathathekayo ukuthi ubuya koNkosi Jesu nembala kuyinto letawukwenteka ngoba uNkulunkulu uthembisile futhi tinsuku uyasikhumbuta Jesu ukuthi asikhumbuleni ngokuthi yena uyabuya nasedlula lapho-ke bathathekayo singena kiloni kubo noma lesivumevakile lathi sabalokha nalapho sithola khona Jesu bathathekayo noma sithola Jesu asesiswini bakwakhe ahamba bakwakhe ayohlangabezana na-Elizabeth nakafika bakwaJesu ku-Elizabeth siyatshela ukuthi wadumaduma umfana lo-Elizabeth ngoba kweva ukuthi kukhona lokukhona lokufikile abasuke ahleli alidina langadelela ukuthi uyawufika nini kuze ukuthi atowubona noma uZekhariya no-Elizabeth abekusolo kugadziwe ngokuthi uMesaya wamaJuda uyawufika nini emhlabeni ngakho bathi nakafika Mariya adethele bathathekayo uthi Elizabeth wavele wayiva indzaba ukuthi naku sebethelile naku umsindisi womhlaba naku umsindisi uyadinikela ukuthi ede emhlabeni adale umuntu aphile empilweni yomuntu loko bathathekayo kulesibonako kudehlisa lokwenziwa kuKristu wadehlisa umbuto ukuthi ngabe thina siyakhona ukudehlisa bazalwane ngoba nakabuya Jesu Kristu olandzana bakhe ulandzala labo abatinikele nabo bathathekayo ngokuthi Nkosi vele siyavuma ukuthi
ukuthi inkosi siyavuma busa empilweni yethu. Ngabe singakhona kwenda lokho bazalwane, ngeke sibhedeke. Yebo kona kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu ufisile ukuthi wonke umuntu asindiswe, kodwa bazalwane egcineni kwako konke kuba sekutheni ngabe sisamukile konke lokho siyemukela yini lobuKhosi baKristu, siyamukela iKristu empilweni yethu, siyokholwa ngokuthi sihambe ngendlela sihamba naye iKristu. Nasibuka-ke bathandekayo encwadini yamaHebheru sibona ukuthi uNkulunkulu uyabiza, uyakuthanda ukuthi bantu babe bantu, uNkulunkulu uyafisa ukuthi babe bantu labagcina imiyalo yakhe, bantu labathokozisa yena, bazalwane bangachazwa ukuchaza abantu, bangachazwa ukuthi bathini, kodwa empilweni yabo balambe bafune ukuthi bathole ukuphila noma empilweni yabo bende lokho uNkulunkulu nathi kufanele sibakwele kude ukuthi banokhona ukuthi baphumelele, bakhone nokuthi konke kuhambe kahle empilweni yabo. Uthi uNkulunkulu kufanele kuzenze naye asithathe, sifanele ukuthi sibe labo labadawudingela ekuthenini ithanda kaNkulunkulu ayenteke emhlabeni. Ngakho-ke bazalwane, siyafundwa-ke nabo ukuthi ngabe sesiyibonile yini ithando kaNkulunkulu empilweni yethu, sesibonile yini ukuphila kwethu ukuthi uNkulunkulu kuhle sekuphi, siyawukhona bazalwane ukuthi bese siyasonzela lalapho uNkulunkulu ayibeke khona inhloso empilweni yethu. Sente lokhu yena bathathekayo lasipita ngokuthi sikwele, singathi nje ukuthi sitawukwenda nje bese siyaxolisa, utawu-understanda, utawukubona-yo uNkulunkulu. Siqhubeka-ke bazalwane, singene noma sisayikhuluma leyo ndzaba, siyafundzelwa-ke bathathekayo, noma sisayikhuluma leyo ndzaba siyafundwa ukuthi ngabe nangakhala lemcilomo sitawukhala sithi sesiwentile yini wethu umsebenzi uNkulunkulu lasithula noma siyawuhlala silinze bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu yena losevulele Kristu akuphila kwethu, losevulele Kristu akuhamba kwethu, losevulele Kristu aliqiniso empilweni yethu, losevulele Kristu ayindlela njalo nje. Siyabonga uNkulunkulu bathathekayo. Singena-ke evangelini lalapho siva khona indzaba yaKristu, noma la sibona khona sekwenteka indzaba yokuthokoza nekujabula kwamake waJesu noma make waJohane ukuthi hawu nembala kwenteke into nendile bathathekayo. So umfundo ukuthi ngabe thina singabanako ilokho kuthokoza nekujabula lokwaba khona ku-Elizabeth, nasekuthiwa nangu Jesu Kristu uyabuya, nangu Jesu Kristu sosemnyama uyanqoloza. Sibidiwe bazalwane, sabidela ukuthi sithi njike, sithi lethe phambi kwaNkulunkulu, sivumele ngokuthi uNkulunkulu bathathekayo atilawule, atikhonzise empilweni yethu ukuze sihambe endleleni lekuyona yona. Ngakho bazalwane, umuntu othi sisalungele kuya kuJesu Kristu, ngabe siyakhona yini ngokuthi sinikele kuye lo konke lesiniko, sinikele ngokuthi sisazi ukuthi uNkulunkulu sihleli kuye, uNkulunkulu sidinisele ngaye, uNkulunkulu uthethe ingcinamba nangekuthuluka nje lonke empilweni yethu. Bathathekayo, uZiJohane nakabapita niyeka nje dalela ngetinyoka, kodwa kukhona lodala ngokwakho yokuchacha ukuleta khona yokuchacha umchilo wetafule yakhe ngendlela langiyo, kodwa siyayibona intokozo nenjabulo lekhona kuDavide ngesikhathi siyayibona injabulo lekhona ku-Elizabeth nakuJohane angekhathi ukuba kwakhe Elizabeth, ngoba sekwenteke nabo bathembiswa Davide kadzeni ukuthi intalelwane yakhe iyawubusa iphathe emhlabeni. Siyabonga-ke uNkulunkulu bathathekayo ngoba nangabe wathembisa ukuthi Nkosi Jesu Kristu udawuda embalasama khona badingelela benda konke bathathekayo kwenda lawo malungiselelo efika Nkosi Jesu. Asazi ukuthi bazalwane nakithi njengoba ethembisile ngokuthi uyawufika, sithi nje bazalwane
sesiyawuhlala sithi sihlale sihlomile sihlale sinamantiko ukuthi bonke utawuhlangana ekubonakaleni kwakhe Kristu. Asithi-ke bazalwane siyawungena esigabeni sekuthi naku Jesu Kristu uyataba sibonke sidumise siphakamisana ukuthi wasilalela indodana kodwa sikhumbule abathathekayo ukuthi sikhumbule ukuthi uyabuya sikhumbule ukuthi uyenda ukuyolanza ibandla lakhe kufanele ukuthi sitholakale silungile bathathekayo ukuthi sinokubona sidumise amoya nangekuthula nangekujabula simlenzele nasinakavela sivele sikwentele sithi hawu siyabonga Nkosi waze waba khona wazakufika. Siyabonga ke bazalwane iyo yona leyo-ke ishwayelo yethu yanamuhla kokuthi bazalwane ukubuya kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu ibuye emhlabeni uyithanda uNkulunkulu. Ngakho nabangabe besingathini kodwa uNkulunkulu bathathekayo utawuletha Kristu ngesikhathi esifanele ukubona ukuthi siyawube sivulele emithini amathambo. Siyawuqhubeka abathathekayo ukuthi sithole imithandazo yanamuhla. Siyawusebenzisa lohla lwesine-ke lwayo imithandazo yethu yanamuhla. Sisela imithandazo yesonto lesine lekubuka, isonto lesine lekubuka Advent nanoko asithandaze. Melosi wa-Israyeli nesineke wesekela labo labateqele wamemetane bana lechakadula evana wachakadulisa labasetibelethweni. Nyakatisa-ke Nkosi inhliziyo yethu ukuthi tilukele iphinde tibone ukubuya kwakho kwesibili njengoba na Elizabeth wakubona ukufika kwakho ufika kwekuqala nakefika Mariya kuwo. Vula-ke Nkosi inhliziyo yethu ukuthi tilungele ukubukela lolo wenda nemthamo lwawo umhlambi wakho Nkosi ngemsa wakho Eva othandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla-ke kulofana nawe nekudwele kusimama nemandla, kepha noma kunjalo usebenzisa amandla akho ukusizisa ntoni sisasonzela esigabeni sekubonga kudala koNkosi yethu Jesu Kristu. Gcwalisa Nkosi inhliziyo yethu ngokubonga lokukulu ukuthi inkonzane yakho iyatithoba kude ukuthi ibe inyama leyo ethwalwa sono isisinzisi. Nkosi lena ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla iBethlehema beyincane kakhulu emadolobheni akaJuda, kepha kuyo kwavela inkosi yamakhosi. Khumbula amabandla akho lapho bazalwane babancane nemnotho ungakeli kahle. Hlangabezana nezidingo zabo bakhumbule ukuthi inkosi yamakhosi ihlala iphila emkhathini wabo kude kube nemusa ngokusinzisa Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla kudalana abajikile kudalena labaphofu. Yamukela ukubonga kwethu, sibonga impilo lakho nesimo semihla nemihla. Siphe ukubela ukuthi singahawukeli lokho lokungakasiphi bona nokuthi siphe ukubela nokuthi singahawukeli lokho lokungakasiphi bona nokuthi sibe ticebo letihlakaniphile ikusiso lakho Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla wathumela indodana yakho ngoba umelusi wemhlambi amandla akho akhe nekuthi abukhulu emhlabeni wonke. Yena abaholi bethu uhlakanipha ube netive tethu ukuthula kude sitewuhlala siphephile. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wemandla wasitha sive sakho Israyeli ngetindlela letiningi nangemusa wakho waphakade
Sibonga ngemusa labo nabahluphekile ukugula, ulimala, usizi, nanoma ngabe kuphi kuhlushwa. Sithakaza kakhulu simelane naso sifo samahazane ukuthi siphelele simenaso ukuthi siphelele ngemandla nelithubane lekwanza. Yibabe nemusa kulabagulayo emkhathini wethu nokuthi ngemivimbo yaKristu Jesu baphilisile. Nkosi, nemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wamandla usibonise isatshelo lokuKristu Jesu kwaba kanye esiphambanweni sakhe inhliziyo yethu ngabo bonke labahlanganyela esifeni sakho esigcwele namhlanje ukuthi baphenduke baphinde bethembe nethembiso lakho bese kuselase bagcwele ngawo ukudimba negadi inkonzana yakho. Nkosi, umusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Unkulunkulu wethu ethembiso usikhombisele uthando lwakho nesimo senkonzana yakho Jesu Kristu umsindisi wethu lwethenjiswa enhloko. Siyakhulelwa njengaJosefa emilayetweni yohlejele ingilosi yakho. Letha kuwe imithandazo yethu wemhlaba wonke. Sinesiqiniseko sekunakekela nemusa wakho kuyo yonke indalo. Sisaletse ukubuya kwakho. Nkosi, nemusa wakho yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi uNkulunkulu wamandla usendele intiko emangalisayo ikakhulu kusikhululekweni singene empilweni naye Jesu Kristu Nkosi yethu. Nemusa yiva ukuthandaza kwethu usiphendule nalokhu sifanele ngemithambo yakho. Sisathandaza nayo inkonzana yakho Jesu Kristu lophila abuze kanye nawe namoya lwengcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Kanye sithi babe phakathi kwamandla sithinikela kuwe kaJesu Kristu Nkosi yethu kuwesibe ngumhlatshelo lompilako thumele uvele ngamandla wakho longcwele sihambe sibekele emdumoni ubukhosi bakho. Sida ushokanye kanye nomthandazo we-Afrika. Nkulunkulu Nkosi Afrika, gcina abantu bayo bona abaholi bayo uyiphe ukuthula ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Ngiyalonke kwenu nemandla yokusilinda kude singakhutshwa sibizwe kwemkhathimulo yakhe sibusula sinekuthokota nokukhulu. Yena uNkulunkulu yethu alohlakaniphile umsindisi wethu akanikwe inkathimulo nemikhosi nemandla nemagunya yalo kude kubeni nina nini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu kwenta ukukhonza konke yathigcina tinhliziyo zethu nemithambo yethu. Sibathi simthathe uNkulunkulu nenkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla wese inkonzana namoya engcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bezalwane sesifike kuhambenzela inkonzo yethu ukumemetela nje bazalwane ukuthi ngalesihlanu kunekwenteka kakhulu ngoba ukuthi kube khona inkonzo yebantwana yokubusiswa kwawo umkhombe. Siyacelwa ukuthi silethe lento tiko lesifisile tilethela abantwana letitawuthapha nebazalwane kunikiswe khona esibhedlela yokunikela abantwana labahleli khona labangenamuntu utawubaphathi siyakhuthulwa ngentsini Nkosi bazalwane inkonzo ngale emgcibelo mhlawumbe umhlaka 25 August mhlawumbe tikhona nangesono umhlaka 26 Boxing Day titawube tikhona futhi ngalokuphelele. Ngakho siyacelwa bazalwane ukuthi sibe khona side siyokubona simthulisa uNkulunkulu
inkosi nemsindisi wethu sibonge. Siyabonga kakhulu kubathandileyo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke hambani ngekuthulana ngeluthando niyokusebenzela inkosi yethu egameni laKristu. Amen. Liviki libe lihle libe ngelibusisekile bathandileyo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.